Aice me Cathy Macdonald. Seo go bhí éideanna a go bhíneoinmh cúideach ach ha mé déanamh fiúr deis. Ha céine an dealamh seo mo hín agus sí mar chruinnig nach meddal agus sena go ferric ar stéile. A me sé clúche Lady Penelope agus na parc ar a bhédasan agus a dóirsteach drúachtaí go is dealamh go má príise lei sin agus go dearad ha bannaníochaid a ferret a húcail. Céine chan bhí ag a díú. Haga listen, cúine chaid dealamh seo húcail, ar sam fianna cúine chi ní dresa bh seo na ní cót van únar bhíine féin, gad bh dresaid ní cót stocar a gáthracha gus fricar a stéile bh cíorí. Has an có húcail, had dhé húcail, tapalat, gipí cóú, na seo. A seo gad iad cútramach sé seo ned a bha na hína agus skipaige Solas Productions bha sin thuas sin Landscaíochannach. Bha sin genú proclamada sichid Alexander McQueen cur ó cianta sin Landscaíochannach. A céinim an silmicrantna céirtíag na chud sa céhead. Ha carú teach agus a buí di cheice amnúnéidean agus bhaicra féime tú súla hortid nuad a chagan le Alexander McQueen. Had díadach na nubad jawain. Agus, wow, hua mi daigis. Aris mi gyfrannig yn ynaw. Agus da díadach níarfalach sóricht yma. Doch a fyddi ni fi pligis na biarach ad aram gyda steile fan ag ynaw. Han hiacad jo dac am haast, jacket leher. Am gyma ciant ydi, a dwi'n mi ceir si haast. Fi me dyd y steile harachig mar ysyn naw ffas o'r aice na fi'n genw y Mhòd Nàiseanta fan mi gwrdd fi cydaram. Sgert hyn bach gyman y bwyr yn y had yn diw. Agus hawrin ywys nio am nid aice hanyn meddwl iawn leis y sio. Hiw sio y ddys se disio Vivienne Westwood a sio pligis agus siacad agus fa sioch o cobrstol sy'n gog. Agus si sio rwyd a dweud chachanach dwi'n gwneud i ysyn ys y bliadhna. Ach na dy hwym i sio fa mi faisam gymega cwmat gyddi'n agus gymega maison. Aici Mhòd, agus si sin ar aid ni. Agus fan mi fadach yn hedgad nach il tarstan ys y ffys a sio, fac i lior clw ec mar hef a cwbl y tarstan. Nish. Here's ys y rŵ an y papel, seile mi, agus sy'n janw program idd ciad blianna cainachig idd rwyddi Macomas, agus sé alastad mac i lehin. Fer y camera sé hwcyn jalaf a sio. Ach dasnog bydd camera gorau ma sydd. Mi ar fel eich a stacam. Program cnwbl yn nhwydde. Agus rwyd big, rwyd big festif na chyl. Haw am sa'ch dydau rwyd gyn o lor o person program o sian y hwys. Haw gyrio rwyd gyn glensach, snog, anasach. Ach o mai fel ffilmia fi cymryd carsgiliorydd idd television. Siop o gyrru ti fath alt ac yma sydd. Ac ein am edrych iachgyd sŵl mi gyrru carffata. Hiwl yna. Ys edrych o ied sa'n y gwyl yn. Mys mynd i'ch gyda as na hwchgyd yn ar y gydolaf fa sydd. Mi an hyn hwchgyd yn can. Nes sŵl mi gyrru mod fasli gyda sio. Agus, dar fa mi gras ceilym siacad agus pwygis am ysmyniach i'ch nid a haw i'r camera han y safr John Niemid o ddwy. Sam ysmyniach i'ch gyrru neprig le paisley pattern na fe. Dylwch i janw nod y gwyd ydw gyda gar paslig. Agus ysmyniach rofrach gyda chysan eich yn y Bhon oedd cwtach. Fe mae dwi'n yn fi fod big dy spalashi yn yna fyd. Mae haws o'n fi coferstol an rwy'n talu fel ddwch fod dwrst. Agus a chantyn i cant mae dyn, a ham ysmyniach y ffilm yn cwydio'r gyda craf. Wel, am y cwmyd di ha, dyn ysmyniach. Mae ham eisiau gyr i sio gyda ram. Mae ham i... Se clwysio ham. Se adar clwysio ham. Hara fi yn cwr eich gledi, fa mi ddi, han mi ffer y drene, agus fa cwt dŵr am, agus fa colydd mwr bienydd, agus brog. Am so gyda sion y brog yn y fel am, agus had dŵ, agus had da, ar eich i dior y cwtio'r agus fa craren. Can dŵr yn y brog yn? Agus y còrr, agus am ysdiad o'ch i gadach chi, agus am i graf nach ma. Gyda wy i cwyd i gyn, diad o'ch fwy nach mae hun, agus am i gyrs.
Scinlam sin. Duine ógad an chuideach agus bud mi tapla.